Humanost je jedna od najdragocenijih ljudskih osobina. Nama ona nikada nije manjkala. Kroz dugu istoriju nesebično smo pomagali unesrećenima, bilo da se radi o prirodnim katastrofama ili ratnim sukobima. Crkva je u svim humanitarnim akcijama imala značajno mesto. Poslednje poplave ponovo su pokrenule talas humanosti koji se širi Srbijom više i jače nego nesreća koja nas je zadesila. Sveštenstvo crkve Sveti Đorđe sakupilo je humanitarnu pomoć vernog ćuprijskog naroda i distribuiralo je Paraćinu i Svilajncu. Protekle nedelje ispraćen je kombi sa namirnicama, odećom, obućom, higijenskim paketima i vodom za Svilajnac. Zahvaljujući vernom narodu grada Ćuprije, uspeli smo da prikupimo za našu postradalu braću u ovim poslednjim poplavama, što znači da se poziv i dalje odvija u prikupljanju, ali više u namirnicama i u pijaćoj vodi, s obzirom da znamo i na osnovu obaveštenja da još nemaju ni tehničke vode, a kamoli vode za piće, naročito u opštini Svilajnac. I zato apelujem naš verni narod po mogućnosti, ako može da izdvoji, bilo u novcu ili u pakovanju vode, u konzerviranoj hrani, kao što to ide obaveštenje na vašoj televiziji i drugim radiostanicama grada Ćuprije. Mi smo samo tehnička lica koja, eto, prikupljamo, pakujemo, otpremamo tamo od crkvenim opštinama, jer oni najbolje znaju kome je najpotrebnije, kome je to najnužnije da dodele. Još jednom zahvaljujem se vernom narodu grada Ćuprije i vašoj televiziji koji pratite ove akcije, ali nadam se da nećemo prestati sa ovim kombijem, jer narodu će biti za duži period potrebna naša pomoć. Crkva Sveti Đorđe će nastaviti da prikuplja i distribuira humanitarnu pomoć najugroženijima.